Odnos ponude i potražnje diktirala su ratna dejstva. Jesen 1994. godine Zapadni Balkan gori. Ali nigde vatra nije tako prljava, tako komplikovana i tako krvava kao u džepu oko Bihaća. Dok se u ostatku Bosne i Hercegovine linije fronta polako cementiraju, ovde na tromeđi kordunaških šuma, krajiškog krša i muslimanskih enklava, sprema se oluja koja će promeniti pravila ratovanja na ovim prostorima. Avgust te godine doneo je katastrofu. 5. korpus armije Bosne i Hercegovine pod komandom generala Atifa Dudakovića u munjevitoj akciji Tigar slomio je snage Fikreta Abdića. Autonomna pokrajina Zapadna Bosna je pala, desetine hiljada ljudi, civila i razoružanih vojnika slilo se u Republiku Srpsku Krajinu, stvarajući humanitarni pakao u mestima Batnoga i Turanj. Za svet to je bila izbeglička kriza, za stratege u Kninu i Beogradu to je bio alarm crvenog nivoa. Izlazak 5. korpusa na granice Krajine i spajanje sa hrvatskom vojskom značilo bi kraj za zapadne srpske zemlje. Bihać je postao klin koji je pretio da prepolovi srpsku teritoriju. Bilo je jasno da konvencionalne metode, tromi manevri i klasična mobilizacija neće biti dovoljni. Neprijatelj je bio previše motivisan, previše agilan. Odgovor je morao biti drugačiji. Morao je biti hirurški precizan, brutalan i vođen rukom koja ne drhti. Tako je, u tišini obaveštajnih kancelarija rođena operacija kodnog imena Pauk. Odluka o pokretanju kontraofanzive nije doneta na bučnim mitinzima, već u tišini zatvorenih soba državne bezbednosti. Shvaćeno je da vojska Republike Srpske Krajine, iscrpljena dugim ratom i razvučena na stotinama kilometara fronta, nema snage da sama reši problem Bihaća. Bio je potreban novi pristup. Hibridni rat. Cilj je bio jasan. Vratiti Fikreta Abdića na vlast u Velikoj Kladuši, ne zbog ljubavi prema njemu, već zbog strateške nužnosti. Abdićeva autonomija služila je kao savršen tampon zona, štit koji je čuvao leđa Republici Srpskoj Krajini. Bez nje, srpski položaj na Kordunu i Baniji bili su neodrživi, ali Pauk nije bio samo vojna operacija. Bio je to kompleksan poduhvat u kojem su se preplitali interesi države, obaveštajnih službi i kapitala. Fikret Abdić, poznatiji kao Babo, stavio je na raspolaganje svoje preostale resurse, novac izvučen preko giganta Agrokomerc. Srpska strana je dala ono što novac nije mogao da kupi, vrhunsku organizaciju, logistiku i instruktore koji su zanat ispekli u najtežim bitkama od Knina do Drine. Centar operacije uspostavljen je na Petrovoj gori, na lokaciji Magarčevac. To nije bilo obično komandno mesto sa kartama na stolu i flašom rakije. Magarčevac je pretvoren u visokotehnološki nervni centar. Po prvi put u ratovima 90-ih jedna strana je imala potpunu dominaciju u elektronskom izviđanju. Prislušni uređaj, kriptozaštita, direktne veze sa Beogradom, sve je to činilo da Pauk vidi i čuje sve što neprijatelj radi. Formalni komandant operacije bio je general Majle Novaković, iskusni oficir Srpske vojske Krajine. Njegovo kodno ime bilo je upravo Pauk. Međutim, stvarna, operativna moć ležala je u rukama ljudi iz Senke, Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija. Oni su na Petrovu goru doveli crvene beretke, jedinicu za specijalne operacije koja nije odgovarala vojnim, već obaveštajnim strukturama. Plan je bio jednostavan, ali smrtonosan. Dok vojska Republike Srpske pod komandom generala Mladića i Manojla Milovanovića bude vršila pritisak sa juga i istoka u operaciji Štit, operativna grupa Pauk udarit će sa severa. 5. korpus će se naći u Čekiću i Nakovnju. Ali pre toga trebalo je od razbijene rulje Abdićevih pristalica ponovo napraviti vojsku. Na poligonima oko Slunja srpski instruktori, veterani poznati po nadimcima Legija, Božović, Gavran, sproveli su drakonsku obuku.
Demoralisani muslimanski vojnici autonomije, koji su samo par mjeseci ranije bežali glavom bez obzira, sada su dobili nove uniforme, čizme i oružje, ali važnije od opreme, dobili su disciplinu. Nije bilo mesta za politiku ili religiju. Jedini zakon bio je izvršenje naređenja. Stvorena je paravojna mašinerija koja je funkcionisala na principima legije stranaca, plaćena, utrenirana i apsolutno poslušna. 16. novembra 1994. godine zemlja je zadrhtala. Operacija je počela. Artiljerijska priprema bila je strahovita. Za razliku od haotičnih granatiranja karakterističnih za početak rata, vatra pauka bila je korigovana u realnom vremenu. Bespilotne letjelice i izviđači navodili su haubice pravo na ukopane linije petog korpusa. Kada su tenkovi T-55 krenuli napred, nisu išli sami. Pratila ih je pešadija koja se kretala školski, koristeći zaklon, pokrivajući uglove. Za branioce iz petog korpusa ovo je bio šok. Navikli na borbu protiv rezervista, sada su se suočili sa taktičkim grupama koje su napadale noću, koristeći termoviziju i prigušivače. Sela oko Velike Kladuše počela su da padaju, jedno za drugim. Pauk je pleo svoju mrežu, polako ali nezaustavljivo stežući obruč oko Dudakovićevih snaga. Najžešće borbe vodile su se za svako brdo, za svaku raskrsnicu. Teren zapadne Bosne u kasnu jesen je neprijatelj sam po sebi. Duboko, lepljivo blato koje guta čizme i gusenece, magla koja ne dozvoljava da vidite prst pred okom. U tim uslovima tehnološka prednost srpskih snaga dolazila je do izražaja. Logistika je radila besprekorno. Dok su vojnici petog korpusa u Bihaću gladovali i štedeli svaki metak, na linijama pauka kamioni su svakodnevno dovozili municiju, gorivo i toplu hranu. Moral je bio ključno oružje. Preko radija Velkaton, ali i putem razglasa na samoj liniji fronta, emitovane su poruke koje su slamale duh protivnika. Babo vas čeka, babo vam oprašta, grmelo je iz zvučnika dok su granate orale zemlju. Efekat je bio razoran. Čitave jedinice, a R, B i H, iscrpljene glađu i beznađem, predavale su se ili prelazile na stranu autonomije. Srpske oklopne jedinice, pojačane pragama i trocevcima, čistile su teren pred pešadijom. Disciplina je bila gvozdena, pljačka je bila strogo zabranjena, a svaki incident surovo kažnjavan. To je stvaralo sliku profesionalne vojske, koja ne dolazi da pali, već da zavede red. Sredinom decembra 1994. godine cilj je ostvaren. Srpske snage i jedinice autonomije ušle su u Veliku Kladušu. Fikret Abdić se vratio. Na snimcima iz tog vremena vide se kolone vozila, zastave i narod koji dočekuje oslobodioce, ali u pozadini slavlja hladna lica instruktora u crnim uniformama posmatrala su učinak svog rada. Oni se nisu smejali, za njih je ovo bio posao. Peti korpus je bio sabijen u defanzivu, odsečen od sveta, pritisnut uz samu granicu sa Hrvatskom. Operacija Pauk je uspjela da stabilizuje front i osigura severni bok Republike Srpske Krajine. Koridor je bio siguran, a pretnja od proboja ka Kninu privremeno otklonjena. Značaj ove operacije nije bio samo u osvojenim kilometrima. Ona je pokazala novi model ratovanja. Pokazala je da mala, visokomobilna grupa profesionalaca, podržana snažnom artiljerijom i obaveštajnim radom, može da postigne više nego čitavi korpusi trome vojske. Bio je to trijumf taktike i organizacije nad brojnošću. Međutim, rat nije stao ulaskom u Kladušu. Tokom duge, iscrpljujuće zime i proleća 1995. godine, front se stabilizovao, ali borbe nisu prestajale. Pećigrad i okolna brda postali su poprište stalnih čarki, snajperskih duela i izviđačkih akcija. Srpski borci na ovom frontu pokazali su izuzetnu žilavost. Bili su daleko od svojih kuća, u tuđem blatu, boreći se u savezu koji bi mnogima delovao neprirodno, rame uz rame sa muslimanima protiv muslimana. Ali taj savez je funkcionisao. Interes je bio jači od ideologije.
Novac, redovne isplate u njemačkim markama i osjećaj moći koji je pružala pripadnost elitnim jedinicama držali su moral na visokom nivou. S druge strane, peti korpus, iako teško uzdrman, nije bio uništen. General Dudaković i njegovi komandanti, poput legendarnog Izeta Nanića, uspjeli su da održe jezgro svojih snaga čekajući svoju priliku. I ta prilika će doći, ali ne zbog greške komande Pauka, već zbog promjene na globalnoj šahovskoj tabli. Operacija Pauk je kupila vreme. Kupila je Republici Srpskoj Krajini još jednu zimu, još jedno proleće. Ona ostaje zabeležena kao jedini primjer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, gdje su Srbi uspješno organizovali, opremili i vodili jednu muslimansku vojsku u ofanzivna dejstva. Kada se danas sa istorijske distance gleda na operaciju Pauk, ona deluje kao isječak iz nekog drugog rata, bez nacionalne histerije, bez haosa, vođena hladnom logikom profita i vojne efikasnosti. Njen kraj nije došao vojnim porazom na terenu Cazinske krajine, već opštim slomom u avgustu 1995. godine, kada je operacija Oluja zbrisala Republiku Srpsku Krajinu. Tada su se i instruktori i komandanti sa Magarčevca povukli, ostavljajući iza sebe legendu o Pauku, operaciji u kojoj su profesionalci radili svoj posao do samog kraja. Za one koji su te zime nosili čizme u blatu zapadne Bosne, to nije bila priča o politici. Bila je to priča o preživljavanju, disciplini i smrtonosnoj veštini. Dok su drugi držali govore, jedinice operacije Pauk su držale liniju. I dok god je ta linija postojala je i nada za zapadne granice srpskih zemalja. To je nasljeđe operacije Pauk, svedočanstvo o vremenu kada je rat postao zanat, a pobjeda jedina valuta koja se priznavala.